Bandla lenkosi masikuphe sithandaze amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yamaNazaretha unyazi lwethu. Bangcwele inkonzo inikeze umuntu omncane noyingane. Ngomxolela ubaba uma ngibanyathele kabi. Kodwa sithi asikhumbuzane ngalolu hambo esibuthene ngalo namhlanje. Ukuba lolu hambo ludala. Njengoba luludala nje sasizwa sithi noma betho baba awugijinywa ngalo. Asasi ke thina noma sigijimele ngalo. Okokuqala ngicela sifune kulezi ingubo esifakile lezi. Uyifake nje wayinikwa nezulwini na. Amen. Umuntu ngomuntu abuka ingubo yakhe ayigqokile. Amen. Noma ubona ukuthi kufanele ngiyigqoke nje. Kungelunga ukuba siye kumnikazi wengubo ephele ezulwini. Kusukelane kulezi insuku sobuza umuntu ngomuntu ukuthi inkosi lengubo engiyigqokile yiyo yini noma ngayinikwa uwe noma angabe sasho uqedela wena. Ngoba lengubo umuntu ngomuntu oyigqokile abaningi abayigqokile abakafiki lapho kuyiwa khona basendleleni kuyabuza ukuba lengubo uyigqoke nje wayinikwa ubani na. Abanye ukhishwe inkomo ngahlanu bezocelela intethelelo kumnikazi wengubo uthi intethelelo ayikabi khona. Umuntu ke akafune ngutsheni yakhe. Akusizi ukugqoka ingubo. Nginikwa umngani wami. Ngayinikwa ngawushaya. Ngibonga ngoba wabona manje inkonzo leye sabathu ugcina ungasazi isimo ukuthi ingena nini.
ngenye imini engisakhumbulayo sinobaba kuhle ngoba ngisambona umfundisi uGcwense lalithanda ukuna izulu imoto ijika ngothongathi ziyoqhamuka zithi ngasemantobela uma siqhamuka ngale lamemeza isu kwathiwa bonke abantu abehla kulamabhasi abakhuphuke la sakhuphuka ngale kwentaba kanti sesokhishwe ezulwini kodwa isu lithe yazikhuphuke la sifika inkonzo iphethe inkosi yamazulu nomhlaba ithi inkosi hey nina bafana le ntaba le akuyona oyihlo ogitshelwa kuyo noma ikanjani kungenwa ngesango kule ntaba yathi bonke abangangenanga ngaleli yasango ababhaliwe ukuthi bafikile lapha entabeni ungene ngaphi wena usala ungene ngaphi umuntu kabheke lapha engene ngakhona ngithi ekhaya uShembe ukuzangene phakathi komusi wabonwa imbongolo eyiboshiwe yambona ukuthi lo uvele ezulwini amen kodwa imbona iboshesweni lakithi kodwa yona yahamba yaze yazofika emzini wasekuphakameni yathi inkosi mina amasonto amabili ngaboshwa angikudlu utshani futhi namanzi angiwaphuzi lapho engiboshwe khona futhi angikwazi nokulala phansi lokhu ngema ngaleli langa ngaboshwa ngalo ithi ke inkosi mase kuzonikela wena nkosikazi konje ngokwamlungana angisalwa intombi kaZombane uyavuma uthi inkosi ithi ke inkosi imbongolo yami isaphila na uthi lo mama inkosi imbongolo iyaphila uthi ke yazi yabuza kathathu ibuza ukuthi iyaphila imbongolo yami na ithi le nkosikazi iyaphila ithi ngiyakuphikisa kade lapha ithi boshiwe ayikudla utshani futhi namanzi ayiwaphuzi ubani owayibopha na wabona uma ubuzwa into engaphambi kwasemtuba ula kushemini ithi inkosi uma sekufika ubaba ethi namhlanje wena nguqamba igama ngoba umfana wakho ubophe imbongolo yami wena ke igama lakho sekuzoba ngumashaya imbongolo ayibonkosi dabukele umngethu kukhulunywa ngesingisi lapha kithi abayibiza imbongolo Take donkey. Ngenye imini umama ongisalayo ngesikhathi ezolindela thina yakhohlwa inkosikazi yandlala isicephu njengoba sizendlalile nje ubonile lapho undlale khona ukuthi khona ilwane ehamba la cha ngisho ku kodwa eceshini ubonile ukhona ilwane kwaba khona intuthwane njengoba isicephu sindlele nje kwabhale kumgodi zahamba zaya enkosini zathi inkosi khona inkosi kade isibhalele ukuthi sise kuwe ibhale emnyango lapho kuphuma khona ithi inkosi yamaNazaretha inkosikazi leyo ezocela abantwana sebefikile abanikazi bathi uvale emnyango endlini yabo othi uyabheka zilapha phansi kwesicephu
iyagcina siyivuma inkosikazi yathi yini lithi lizwi lasezulwini wabona ke ukuze uthole abantwana wena uzohamba uyothenga ushukela uzowuthela enkomishini bese ubuya nawo uzowuthela lapha ilaba abantu abavalele abazokunikeza intethelelo yokuba uthola abantwana yahamba yashona kwaMsikatyana bayasazi isitolo lesingalo kwaMsikatyana amen yawuthenga ushukela yabuya nawo yawuthela la ithi-ke inkosi yamaNazaretha wena nkosikazi senguqamba igama unonkomishi ayibonge Nkosi kushawe isingisi kithi lekhaphi ongilize izila ngenye imini siphezu kwentaba umhlangano uma siphezu kwentaba umhlangano indoda ethile yasesizweni lakithi yayitshela umfana wayo ukuthi ungahlali phezu kwalelithi ukuba ingane ukhona la wahlala phezu kwalelithi uma ehleli phezu kwalelithi laphelitshe lasuka lilikhulu lasuswa ingane ithi lasuke itshe esansi kwathiwa wesansi itshe
phansi yavela inkosi yasezulwini yavela phezulu yalikhomba yathi ngomulo lathi qa wahlala se ayibonku sekusenyangeni yezulu kwaphinda khona lokho kwaphinda kusuka abantu belele kasukile phezulu la lithi manje fike edokodweni ifike ligcume lileqe idokodo lelihlabe ngale elitshe ebhekelele esansi laze lokho umgwaqo obekade ngena ngawo lehla laphikelela esansi lithe selisesansi umgwaqo omdala owawuqhamuka esansi lapho kwakufika kubekwe khona impahla yafike laphelela bangcwele asifunele ndaba umnikazi uthi ngihambe kwaze kwaswele egazini uthini wena noma kuswele kumnikazi singayilungisa kanjani le ndaba singehlangane ngamakhanda sicela into ethelele ezulwini la sisengale kule ntaba engale sisengale ngiyathanda ngoba ngibona nayo inkosi ephambi kwami yasemdukuzweni inkosi yabona kwetha phezulu into inkulu lento yehla ithe masi phezulu lathi ishwi bheka awubhekela phezulu kwathiwa inethi le yasezulwini ilanga amaNazarethe kuthiwa zangena izinto zabantu ezimthanda ushenge zangena izinto zikwehla ithe masi phezulu wethi isitepiso sawubuka phansi ayikhombe isuke noma inkosikazi ihlala isitepisweni noma u25 ihlala isitepisweni noma inhlala isuthu ihlala isitepisweni kuthiwa baze baphela ithe kwasanyuka umkhumbi wanyuka oyezulwini kuthiwa mawusuphezulu baqala baphuma abantu kwathiwa bangene kholomo bekungafanele ukuthi baye ekhaya labangcwele njengoba kube nenkinga endleleni bekufanele ube khona mina bekufanele ngibe khona ya khuluma John bake wasika umkhumbi uThixo uthumele kwenye indawo indoda yashona kwenye indawo nangu baba ufakazi wami ukhuma ngesikhathi senyanga yezulu kwabe babalukhuni njengoba kade kulukhuni zaqala ngale lapho kusitha khona inkatha bathi mayifike esansi lapha ibekwa khona yawe imfiza yawe yabheka esansi yathu yahamba emhlabeni zasuka zaphikelela engonweni zaphuma engonweni ziphikelele egameni zathi mayifika zingakafiki kwabalukhuni uthi umfundisi uMadlala khumana hamba ubika enkosini kulukhuni sisathola siwunayini kulukhuni wabuya silwanisa kwamhlolo inyanga yezulu imoto ishaye umolase yajika yabuya yathi kwenzenjani mfundisi wathi baba kulukhuni ithi yabeka kulo ibondothi izibalaze ijulukubala izihlako phansi ngamadolo kwaqala le yangapha enhla ngizokuyisho ngakini ya indodinde ya
yafika inkosi yathi wena kangena nje isimi la phambili yathi wena ungene kanjani etsheni wena ungene kanjani etsheni wena ungene kanjani etsheni yathi wena ungene kanjani etsheni ngoba wena niyakwazi nini enakwenza enkosini eJudiya ibuza inkosi ukuthi uyithale kanjani zithi ungene kanjani yathi mkhipheni lo wakhishwa wabuyela kubashumayela yathi phuma lapho kubashumayela angifuni waphuma wabuyela enhlanzithini yathi angifuni phuma lapho wathethela ngaku-25 kwathi waphuma qhubeka usu-25 kanti waphuma wanika wathi uya ngakubakhokheli bathi bakhokheli baba uyayibona nto seyifakile yini wathi ziphile kwathiwa bangenazo le kwathiwa bahambe yogcina ngale emva kwabo bonke laba bantu abahambisa umhlangano ungene kanjani kwadaleka inkinga endleleni kwenze njani kuyo inyanga yezulu lapha ebeyihlala khona phezulu esehla wehla ngezinye usho sithe lapho ziphumile nje esakhe uShabango umfundisi phambili elandelwa uNgqulungu saphuma uNgqulungu waphuma ngapha naye egincika nazo zaphuma ngapha zayishone esansi ithe ifika edokodweni likamfundisi uThelezi umfoko walona wavuka nazo uThelezi wayifaka ekhaya wasibuza sesiselinda sekulanda izitsha lapho komukela iselinda yabuza inyanga yezulu yini yawisa izitsha entabeni kwathiwa nkosi asasi yathi lo ngoba wena umhlambululo wayidala kanjani izitsha wayidala kanjani wena umhlambululo wena kodwa izitsha wayingekho zidle ekhaya madoda hayi manje yini edala ukuba uma siza lapha entabeni sike sabona ngaphambili akakho umuntu kade azi ukugcotshwa komfundisi lapha ekhaya kubo bonke labakhona akakho ngathi mina bengazi kodwa besibona mase kufika ekuphakameni kufike inkosi yamaNazaretha ithi maNazaretha sibe nenhlanhla kulo January ezulwini sinikeze umfundisi amen usuka wazi ukuthi uyogcotshwa utshelwa uThixo noma utshelwe lo umnika imbuzi inhle kangaka inkosi
kwafika uNyazi kumentaba sithe homisi ngomunye unyaka sasuka isilwana sasezulwini ehomisi uthi besala wawungekho njalo wena njengoba uhleli lapho sesala kwaba khona abantu abakhonjwa ngenzumbane lapho bathi nabo kathatha inkosi bayikhombise yabo intaba nabo kodwa namhla sulapha wena awusasho lutho awuvumanga ukuthi ngaso ulapha namhla futhi wena nami asingene ibhalweni abazalwana bajale ibhala abasefesi 4 umsize baba abasefesi amazwi u31 mabili no 32 ungayibhali ebese uhlethe kuye emva ubuye ku5 and 6 ebese udlula wena ube kwabase3 2 iverse yesithathu changes ngalokhu Roma kuwe 16 mina ngisiboshwa ufunda yini abasefesi 4 ngithe abasefesi 4 31 shaka akukhishwe kini konke lokho kade kukhona lapha okubabayo imungashiba ukhipile ukubaba lapha phakathi enhlizweni usana ukubabayo yebo mina yemhlanganweni ukubabayo uhamba nakho lithi lizimthalo kayingeni lapho uzana imthalo nolaka kimi kakwenziwa nyathela wo awuyibizi nenkosikazi nyathela umfazi kanje hawu usaya khona kuyiwa khona nokuthukuthela awusathi utheni qhubeka nomsindo yini kube nomsindo phakathi kwalo musi nokuthuka kanye namagqubu onke usanezona isango now it's a 5 going 4 inkosi inye wena uthi manga inye inkosi unyaka amen nokukholwa kunye kanti futhi nokukholwa kunye okonyaka ayibonko nokubhabhadiswa kunye ungene emanzini kunye okonyazi ayibonko amen uThixo munye iniki usekathi ukhona bamashi elanda bahambele eMozambique eAngola eGibhithe wena uzohamba kanjani lapha waphindelela wathi yisa namhla yisa ngamandla ubheke isango selivukile
Iza